Ni kuumana na nyota wake wa gwetha mĩaramano ya kĩheo gĩake. Godson aingĩrire nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kuria arauga agomanire na kĩmenyithia gĩa Premier Football UK na arĩa makoragwo magĩtabania magerio ma mathako wa mubira kuria athaki agatagati ka ukuru wa miaka 7 nginyagia miaka 21. Ni kanya arauga karĩkĩtie kwarahũra mwĩhoko wake wa gũkũria kĩheo gĩake kĩa mubira. Mweke ũrĩa arauga arabatie gwikinyia mucii munene wa Manchester mweri-inĩ ũyũ ĩndĩ ĩratĩrĩrio nginyagia mwaka tũrorete kũrũmĩrĩra mĩkana ya kũhĩtana na COVID-19. Nikiperuzi through the website, then nikakama across website ya Premier Football UK, so nika apply tu. By the way, alikuwa anaitisha vitu mingi but nikaji explain, so after 5 days good luck, wakaniambia at least wameweza kupitia my files kama ziko fiti, so it's up to me Kenya nimewa promise hapo nikienda huko nitimize. Godson ũrĩa nĩ wa ũraihu wa fiti 3.8 na ũritũ wa kilo 75 arauga mwĩhoko wake nĩ gũkinyaniria gĩkĩro kĩa goalkeepers megatũ ta kipa wa Liverpool Alisson Beckham na mũruna we wa Manchester City Ederson Moraes na Alisson Beckham. At least na anakuwa fit, wana ni motivate na pia wako penye nda kuenda, so niko sure napatana nao. By the way, mimi nilikuwa penalty defender but kufika form 2 shule yetu nilizika tu kwa sababu strikers walikuwa kali wasina kuumiza, so nikaanza kuadapt kwa goalkeeper and tu hivyo mpaka nikaizoea. Kanya ka Godson undu wa mukiritwo na gikeno ni nyabara yake na aria mamugwetete ta muthaki mwithi uri na rucio ruri na mĩaramano mubira-ini. Tumekuwa tukimtrain si mbaya. Kitu ya kwanza na akuya baba hasa anajua. Kitu ya pili ana mkono mrefu anaweza guza. Kitu ya pili iko na hiyo roho ya kucheza, so inampatia courage kabisa. Godson egukorwa kigira ithabu-inĩ rĩa athaki marĩ gatũ bũrũri-inĩ arĩa maumĩte itũra-inĩ rĩa Kivumbini arĩa nĩ hamwe na muthaki wa tene wa timu ya mubira wa maguru Harambee Star John Muiruri. Mioko amezalia hapa public hapa Pida, panaitwa Pida. Kuna huyo unasikia Kalabao Ino ambaye yuko Zambia, amezalia hapa Flamingo na amepitia bado hapa. Kuringana na Godson, thirikari ya Naikuru ikoretwo ya uteithio munene harĩ mĩhang'o ya kuharĩria thabarĩ ya gwikinyia mucii munene wa Manchester. Rĩu akĩranĩra gũcokia maitho na mucii wona njata yake ya shagarara. Get to internet with a positive mind, so kuingia na negative mind that siju kwenda kutafuta zingine. My main thing ni ilikuwa kuseek for an opportunity to go and express my talent. At least nikienda huko nifanikiwe, ndapush hao wengine, ndapush pia tawafikie destiny yao. At least waone their talent pays. Kiroto kia Godson ni gukuria taranda yake ya muthako wa mubira na muthia gwikora ligi-inĩ ya Ngeretha. Thabarĩ ĩrĩa ĩrĩkĩtie kwanjĩrĩria. Ngĩribotera Kameme TV kuma ituura rĩa Kivumbini Naikuru Irathiro. Rĩtwa rĩakwa nĩ wa ng'ombe wa Maina.